Aga jinga kai cricket T20 hapring ke Sri Lanka Persia ke New Zealand. Haba pai shagna ke jinga kai ke New Zealand kala khor ke nam job hadin bagalala abat pelim ya ke Sri Lanka da Sunron. Hagawai part ke jinga kai T20 hapring ke India Persia ke South Africa. Aga ke jinga kai ke South Africa kala khor ke nam job hadin bagalala abat pelim ya ke India da live weekend. Hagjing kai Indian Super League hapring ke Odisha Persia ke Mohun Bagan SG. Bapai shagna ke jinga kai baro artli ken hun kia khai da mar shigol. Ya ke shigol jung ke Odisha le yo bentiap ha ke minit ke basau. Bar ya ke shigol jung ke Mohun Bagan SG le yo bentiap ha ke minit ke balai penriu. Hagjing kai Serie A hapring ke Inter Milan Persia ke Napoli. Bapai shagna ke jinga kai baro artli ken hun kia khai da mar shigol. Ya ke shigol jung ke Napoli le yo bentiap ha ke minit ke ba ar peulai. Bar ya ke shigol jung ke Inter Milan le yo bentiap ha ke minit ke basau peulai. Haga jinga kai La Liga hapring ka Mallorca Persia ka Atletico Madrid. Haga ne jinga kai ka Atletico Madrid kala khor ga nam job adin bagalala abat pelim ka Mallorca da shigol lanot. Bari ya ke shigol jung ka Atletico Madrid le yo ban tap ha ka minit ban riu phewei Lengbo Alvarez. Haga jinga kai hapring ka Real Sociedad Persia ka Barcelona. Haba phai shiga ke jinga kai ka Barcelona kala mar ikan amrem hadin bagala sya pelim hakmat ka Real Sociedad da shigol lanot. Pada ia kena shigol jong Real Sociedad layak bentiap hak minit ke balai peulai Lengbo Bekar. Haga jinga kai Liga Portugal hapring ken hun Di Maria ke Benfica Persia ke Porto. Haga ne jinga kai ke Benfica kala khor ga nam job hadin kalala ban pelim ke Porto da saula ka wei. Pada haga ne jinga kai Angel Di Maria layak bentiap argol nak benta ke Benfica. Kata haga minit ke basan penriu pada haga minit ke bapra peu. Haga jinga kai Premier League hapring ke Chelsea Persia ke Arsenal. Haga ne jinga kai baro artli ki ken hun gi khai da mar shigol ya ga shigol jo ga Chelsea le yo ban thep ha ka minit ka ban riu peu Lengba Umar Tenili bar ya ga shigol jo ga Arsenal le yo ban thep ha ka minit ban nyeu peu Lengba Nicho. Haga wei par ga jinga kai Premier League hapre ga Manchester United Persia ka Leicester City. Aba pai shag ne ga jinga kai ga Manchester United kala khur ga nam job hadin bagalala abat pelim ya ke Leicester City dan Lailanot. Ya gini gilai gol juga Manchester United la ya ban tap nengkong haga minit ke bakat nyau Lengba Bruno Fernandes ya ke gol ke ba ar la ya ban tap Lengba ke un gol haga minit ke balai peupra bar ya ke gol ke balai la ya ban tap haga minit ke ba pra peu ar Lengba Garnacho.